Talisman Plus 83 30'dan alıp dolarda 84 30'dan satып atat. Rubeldi 1 som 16 tıyından alıp 1 som 19 tıyından satып atat. Talisman Plus brend akça almaştırуу жайын көрөбүz. 83 40'dan alıp 84 40'dan satып atat dolarda. Rubeldi 1 som 13 tıyından alıp 1 som 16 tıyından satып жатат. Prestij akça almaştırуу жайын көрүп алабыз. 83 40'dan alıp dolarda 84 40'dan satып atat. Rubeldi 1 som 16 tıyından alıp 1 som 19 tıyından satып atat. Prestij akça almaştırуу жайы. Assalamu alaikum bizdin kanalın kattaloçuları, jana konoktoru, sağ salamatsızdarбы? 15 may 2022 yıl түштөн кийинки курс. Ихсан акча алмаштыруу жайында 83 40'dan alıp dolar 84 40'dan satып атат. Rubeldi 1 som 15 tıyından alıp 1 som 18 tıyından satып атат. Ихсан акча алмаштыруу жайында. Бұл жердин обменкасын көрөбүз. Достор 83 30'dan alıp dolar 84 30'dan satып атат. Rubeldi 1 som 15 tıyından alıp 1 som 18 tıyından satып атат. Бүгүнгү жекшемби. Моссовет Бишкек шаары. Saat 6 olup kaldı geçki 18:00'a karata. 83 40'dan alıp dolar 84 40'dan satып atat. Rubeldi 1 som 15 tıyından alıp 1 som 18 tıyından satып atat. Bakay Bank'ın kursunu görüyoruz. Bakay Bank'ta kurs 82 elden alıp dolar 83 elden satып atat. Rubeldi 1 som 15 tıyından alıp 1 som 30 tıyından satып atat. Bakay Bank. Şimdiden videonun ayaktayız. Sağ salamatlar tutunuzlar. Geçinizler gönüllü ulansın. Lider akça almaştırуу жайында 83 20'dan alıp dolar 84 20'dan satып atat. Rubeldi 1 som 16 tıyından alıp 1 som 19 tıyından satып atat. Подписка кнопкасын басып, коңгуроочуну басып коюңуздар. Эгер каттар элек болсоңуздар. Лайк басып койсоңуздар, башка бир туугандар да көрсүн. Бензин бааларын көрүп алабыз, туугандар. 92 63 90 сомдон 95 66 50'den дизельный топливо 62 90 gaz 33 40 сом. Бишкек шаары.